talafatu tulafono radio Samoa le nei fo iaso ngafua, usimelo fa fonga o talo tai au. Ua toeta ua mai fo ile auai o le li fai feau ia Brian Tamaki solo tetee, ma o le taimi nei o lea sai Kalaiesetete. O lea sa fai le asato na i Hagley Park le solo tetee Kalaiesetete te e nai le faamalo si o le tui o le koviti fa apia tapu. Ma o le waso esu ele o le reporti o lea na la au ngai le li fai feau o lo tatala i tua i lalo tuunga. O se tasi o ia tuunga o le faasa leo na faatasi, be la unga i solo tetee. O Kalaiesetete o lo moli lanu moli. Ma o so se faatasinga e le faonga i nai le vaccine pass, e tatau na faangata mai le 50 tangata auai, peita i ata ma videos o le esilia ma le toa se lau tangata sa iai. I tala le staff folo o Aloaia Tamaki e nate le i talo ina lea faatasinga, o le asa iai Kalaiesetete e launga i lana lotu i le aso ananafi, ai wala aulia ia e launga i le solo sa faia. Mai le faife au sinia le Destiny Kalaiesetete, Derek Tate, o lo ia te ena fo i o lea sa auai Tamaki le solo tetee, ma le whaamtalanga, o lea sa whaia la lātou tā whaonga. Mai le ofisa o leo leo, o lo o whaawau so e soenga i le nei mata upu. To atasip talavou na Osofai le malie a o iai tā e le ngana nafi. Se fulu tolu tausaga le matua o le tamaita ina ai le malie i Oamaru, ma e tusama reporti mai leo leo e whaapea e le na o ia sa i lea no foanga, i le taimi ina tupu ai. Mai moli mau e tusa ma le ono futu le umi o le malie, ma o le ana whaanatinati atu i le whale mai o Maru lava, le na whaamanu alia. O le nofonga le nei na reportia mai le masina te aluai le vaai ai o malie, ma e masalo mio le tu a inga wa ta o le 7 kill. O le tūlanga e whaaftai ai e ui e le tasi se manuanga i lona tino, i reportia leo leo e le oni manuanga tū ngā. Ua toe whautua mai ai ma le ofisa i tangata a o a ngā i ai ta e lenga i le vai e mata alia ma tautua nā le saunga le mū. Silia ma le afa miliona tui a le Pfizer Taunuu i le whaai unga le vaiaso. O le uta tele leo o Taunuu mō tui o fanau 5 i le 10 tasi tausanga le mātutua. O le asonga fua le vaiaso a sau 17 Januari. O le a matanga vaai whanau nei lea e tusa ma le whase lau fitu 10 afe i totono le atunuu. Ma o le uta tele o toe sau o wha amautino e le soifua maloloina. Ua lava lea matotoe mo i latou nei. O tui mo nei whanau o lo mawhai fo'io na tuu mai i lalo i le 2 aso e vā ai le tui mua ma le tui lona lua. Ma e mo o miele i oe le matua e mawhai ai o na whai le tui. Faatasi ma le iai le taimi o le awhai ai tui o whanau. O le solo amata whaasoa tuai no whanga umolo o whai ai tui, a o tapena i mo le vaiasa o iluma. E mo o mia fo le whai o tui e lua mo whanau o lea vai tausanga, ina ia malu pui pui ai mai le whaamai. A o loma le tatalo le saolotonga o feoai inga le mo o mia ile whaanofo e sea i le vao ni usila ma le Atu Kuki, o le ua wha ei loa tulafono fou. Mai le pale mio le Atu Kuki Mark Brown, o nei tulafono fou le Aloaia faatasi, i le aso whareile nei, le aso le a amata feoai ai, le ai se whaanofo e sea. E au fia i tulafono le whaamalo si o le whaao ngā o le ufi fofonga, a o feoai i whemalanga i ngā lautele. Faailoa faamaoninga ua umatui, pe a faatasi no fuangai maualunga le lamatia le faamai. Tasi mita le vā ma le isi tangata, faapeai ma le faatapu la o le toa se lau tangata i mawhai o na faatasi. A whai e Taunuu le feoai inga saoloto a New Zealand ma le Atu Kuki le asfarele nei. Pau leo le Taunuu e le o iaise suinga i feoai inga le vā ma New Zealand, a o toe tolopo atuai le whaai unga o Februari feoai inga faavao malo. Na mua i whaailoa mai le malo a New Zealand o no le Omicron. O le Atu Kuki o se tasi o tunu i laulangi a toa e mawalunga le whainu mero o na tangata wa umatui. Le o silia ma le ivas fulfitu pasene o na tangata anga waa wa umatui e lua. Ma o tulafono fo le afa mamalu e le o au fia i whānawa i lalo le sfulu lua tausanga le mātutua i totono le Atu Kuki. Whai watu se wainga le koviti ma cases il whai unga le vaiaso, valu sfulu 5 community cases wha mawina, ma le ono sfulu 4 cases i tuaoi. O le reporti lea ma le soifua maloloina na nafi. Ma o cases ma ue tuaoi, o le toa tele lava o pāsese Taunuu mai Amerika. Ma o pāsese fo inei na Taunuu i le aso fitu, ma le aso valo Januari. E lo manino mai reporti pe iaini case Omicron i totono le au whainga na whailo mai. Ai i cases ma ue le komiuniti, o le 5 ma le fitu o tangata au kilani, toa fitu mai Waikato, se fulu wono Bay o Plenty, ma le toa lua mai Wellingtone. Tala nao le nei tae au, manuia le amatanga le vaiaso.